Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ntambara ikomeje kuhabera irimo iravuza ubuhuha ku mirwano ikomeje guhuza M23 ndetse n'abari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ku munsi w'ejo byari Wazalendo yateye Bukavu babasha kubikuramwo gusa kuri uno munsi tariki enye biravuga ko Bukavu yongeye kwatakwamwo n'abasirikare b'u Burundi nyuma yo gufata Kamanyura barashaka no kwigarura Bukavu nk'uko babisezeranyije Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi nyuma yo kwanga kongera amafaranga yahabwa abasirikare b'Abarundi byabaje cyane Perezida Ndayishimiye ahita amusezeranya kumuha Bukavu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Intambara yacu ndaza kuyikomereza ku ntambara ku bitero byagabwe ku banyamurenge bamwe bakicwa ahantu hagiye hatandukanye hose hatuye abanyamurenge hagabwe ibitero, kandi biravugwa ko Perezida Bisumwa yavuze ko atari Abanyarwanda kubera ko mu basirikare bari kurwana kuri M23 harimo abahoze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari abasirikare baho ariko bakaza kutumvikana na leta yabo kuko yabitaga Abanyarwanda, bikavuga ko rero baje kwirwanaho atari Abanyarwanda kuko ngo muri bo harimo n'abatavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, harimo abavuga igikongomani gusa. Ati twebwe turimo turarwana uburenganzira bwacu ntago turi Abanyarwanda. FARDC yagabye ibitero simusiga ku banyamurenge, niho ngiye guhera aya makuru. Kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu Werurwe ndetse no kuri uyu wa kabiri tariki enye Werurwe 2025 ingabo za Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi Wazalendo ndetse na FDLR bagabye ibitero ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu bice bitandukanye. Bamwe mu baturage bavuganye na Zafu bavuga ko ihuriro rya FARDC ryateye mu mihana yo mu bibokoboko ahitwa ku Kabara, Magaja ndetse na Gifurwe, imihana abanyamurenge batuyemo. Umuturage wari uri aho intambara yabereye yagize ati iyo mihana yose bayitereye icyarimwe kandi nta butabazi buhari kuko abari baharinze barushijwe imbaraga nabo banzi barahunga. Yavuze ko nta mibare y'abapfuye baramenyekana kuko abantu bakizaga amagara yabo bahungira ahantu hagiye hatandukanye. Zafu yamenye ko kandi FARDC, FDL na Wazalendo n'ingabo z'Abarundi bagabye ibindi bitero mu mihana yo mu Minembwe ahitwa Irumba na Kivumu. Uyu yagize ati amarembo yose uherereye uburasirazuba n'uburengerazuba bwa Minembwe bayinjiyemo, ubu niho imirwano irimo kubera. Uyu muturage avuga ko ingabo z'u Burundi na Wazalendo bateye abaturage bari mu nkambi ya Mikenke, ubu bakaba bayitwitse, abayiciwemo bakaba bataramenyekana. Twagerageje kuvugisha Burugumesitiri wa komine ya Minembwe Mukiza Nzabinesha Gadi ariko ihunza nzira network ntiyadukundira kujya tuvugane nawe twirwana kubera akarengane Bisimwa ya 23. Perezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko abagize uwo mutwe atari Abanyarwanda bihinduye Abanyekongo kuko ari abanyamuryango babo harimo n'abahoze ari abasirikare bakuru mu gisirikare cya Kongo ndetse hakaba harimo n'abatavuga Ikinyarwanda na gato. Bisimwa ni bimwe mu buryo yaganiriye n'umunyamakuru wa Zimbabwe Rutendo Mutinyara. Bisimwa uyobora M23 mu bya politiki yavuze ko ubwo haburaga imirwano inzira y'ibiganiro n'amahoro yari yananiranywe kubera ubutegetsi bwa Kinshasa. Yanasobanuye ko badashaka gutandukanya igihugu cya Kongo kuko nta nyungu bafite. Yagize ati twirwanaho kubera akarengane no kwirukanwa ku butaka bwacu bw'inkomoko, ibintu byatumye imiryango yacu imara imyaka myinshi mu nkambi z'impunzi. Yakomeje agira ati iyo leta yacu itabasha kugeza serivisi ku baturage bayo hatarimo gukoresha ivangura rishingiye ku bibazo by'igihugu. Avuga ko bavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda batwita abanyamahanga nyamara turi Abanyekongo. Bisimwa yamaganye abiyita M23 umutwe w'iterabwoba kuko icyo bakora ari kwirwanaho uburenganzira cyangwa se kurwanya uburenganzira bwabo. Yagize ati oya ntabwo turi umutwe w'iterabwoba, dutangazwa no kubona twabonwa nk'umutwe w'iterabwoba nyamara twirwanaho turwanya imitwe nka FDLR, Wazalendo ndetse n'abamayimayi bahora bica kandi birukana abantu bacu, abagore n'abana bazira gusa ko ari Abanyamurenge kandi basa nk'Abanyarwanda. Yamaganye kandi abavuga ko abagize umutwe wa 23 ari Abanyarwanda bigize Abanyekongo kuko bikunda kuvugwa n'abategetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Advancement yagize ati benshi muri twe nta basirikare bahora mu
cyangwa se n'abasirikare bahoze no mu gisirikare cya Kongo, harimo n'abatavuga ikinyarwanda na gato. Turi abanyekongo duharanira uburenganzira bwacu. Ku ntambara y'ejo biravugwa ko perezida cyangwa se Wazalendo yatatse Bukavu, hakaba intambara y'injyana muntu hagati y'iyi mitwe yombi, aho M23 yakoranye na Wazalendo yari ije gusahura ndetse no gutera ubwoba no kwihimura ku baturage bashyigikiye M23. Gusa M23 yabaye hafi iratabara, biba ngombwa ko iyi mitwe cyangwa se abicwa batigeze baba benshi ariko bari bahagaze ibitero mu kurwana na M23. Bikavuga ko rero M23 isaha n'isaha yiteguye kuba yakongera gukozanyamo cyangwa se kuba yakwataka Bukavu, kubera ko za Kamanyola n'ahandi hagiye hatandukanye mu kwegera Bukavu hamaze gufatwa n'umutwe wa Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'Abarundi. Wazalendo rero ikaba itari kumvikana n'abasirikare ba EDC cyangwa se FARDC, kubera ko ngo ni ibigwari bahora bahunga urugamba. Amakuru yacu rero ni hano ngiye kuba banyasoreje, turongera dusubire n'ayandi makuru mu kandi kanya. Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Ciao ciao.